Di 27 mijdarê de rêveberiya xwe ser deriyê Parkê Azadî li Taxa Hilîliyê ya li bajarê Qamişlo vekir ku ev yek ji mezintirîn parkên li ser asta herêmê ye. Di parkê de yariyên werzîşê yên cûrbecûr, cihên geriyanê û şahiyan jî hene. Xelkên herêmê di wê baweriyê de ne ku projeyên wiha aramiyê li herêmê zêde dikin. Her wiha jîngeheke saxlem ji bo wan dabîn dikin ku ji xemên jiyanê dûr bikevin û bêhna xwe vedin. Welatî spasiya rêveberiya xwe ser dikin û dibêjin ev proje asta şaristanî, çand û dîmenên xweş ên herêmê nîşan didin. قلكي بسيطين تشكيله خوش الشمال شرق سوريا تشي دبه ام تشتي ترفيهي قلكي تخوازن شبرم قلكي مضغوط انت حياتي دم تخوازن تشتي خوش شيبن خوش الطبيعه قلكي خوش تصميمها قلكي خوش مروت الجو خليه تغيرين زاروك دليزن جو خد غيرين قلكي خوش متخوازن تشتي خوش ترشيبن خدي حديقه پر خوش و تشكرن نج مدينه يعني مدينه جارتي پر خوش وم جارتي نه بهنا خو دردخن سرکفتن جواري تشكرن Welatî diyar dikin ku ev park ji bo wan bûye cihê bêhin vedanê û hêvî dikin ku projeyên bi vî rengî li herêmê zêde bibin. ألعاب هنا ملاهي مسابح هنا ملاعب هنا حديقة قال لك باشا يعني ممتازة. اي والله متخازن لازم حرب لذاك وقفي حديقة الجمشيبي. حديقة قال لك باشا يعني جبو متطورة يعني متقدمة عالمية. Rêveberiya xwe ser destpêka sala derbasbûyî dest bi proseya avakirina Parka Azadî kiribû ku piştî Parka Çarê Nîsanê ya li Hesekê Ebdûyemîn Parka Herî Mesên li ser asta herêma Cizîrê ye.